Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Makgabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata gore re dire reading ya rena ya yona beke e re bona gore na tja beke e dime ka sebopego mang. Ke na le the Ten of Pentacles in reversal. Ke na le the Page of Swords. Ke na le the Temperance. Ka busha ka ba le the Ten of Cups, ka ba le the Queen of Swords, ka ba le the King of Cups, Nine of Swords, Four of Swords, le the Five of Swords. E le ka lebella ka reading ya rena today tletse ka di-swords tse dintšha gampe go ra gore ke ntweng go a lwewa. Okay, e ke tsamaya le tšona ke tlo thoma ka the Ten of Pentacles in reversal, the Page of Swords, le the the Temperance. Okay, mo o botšiwa ka mabaka a ditšhelete go bonagala beke key kudu matšatši a mabedi a mararo a yona beke starting from today. Mabaka a ditšhelete ka se sepela gabotse o tlo kgwetše le gore wa shorta mo le moke ka ditšhelete. Mabaka a se a sepela gabotse ka mokgwa le gore bo nagane gore a tla sepela ka gona. Molaetša o kry-ang go tšwa go mangele a gago ke gore le ka go ba creative, o se kwa dependa godimo ga ntho e le gore e o fa tšhelete fela. Let's say mohlomongwe wa šoma kgwetše le gore o dependa godimo ga mošomo wa gago fela. Le ka go ba creative, tše dingwe di-creative ideas ba ka o tlela tšona, ba ka o fa tšona mo ditorong goba ka yona intuition goba ka tšona dikgopolo, positive thinking. Ba ka o tlela tšona ka yona tsela e neuwe. Ntho e tlo e tlhokomelang ke di-negative thoughts. O se ka kgwetše le gore badimo ba ba mangele ba o tlela ba o fa di-creative ideas di tla through di-thoughts. And-e ga o fetša o kry-a yona message wa yona business idea e le gore ba o fa yona, wa kgwetše le gore go thoma tla a negative force mo go wena, an evil force mo go wena e go botša gore o se kwa dira seo o ka se be successful. Nna mo ka o thoma o ke nyatša, o thoma go ba lefie jalo le jalo. O seke wa theeletša di-negative thoughts, o leke gore o di kobe ka mara monano wa gago di seke tša ba gona, ka gore ge di ka o controla a ona mo yang gona o ka se fitlhele letšo le gore wa di nyaka ka gare ga bophelo. So molaetša wa bohlokwa mo gona kore e ba kore ba re kore bula matlho a gago, bula le mogopolo wa gago. Di-dreams a ke re na le ditoro tše le gore ba le tšona bošego re robetše ra ba le ditoro no kgwetša kore dilo tša re ke di-day dreaming. O se o robale o no kgwetša le gore o dutse o nnoši o ne o tla le megopolo e mobotse mo go wena e go botša gore wa tsa o ka dira so o ka reka eng wa rekiša o ka dira 1 2 3 4 5 jalo le jalo. O ka tsamaya sekolong sa go roka o thuta go roka wa rokela batho dilo wa dira tšhelete jalo le jalo. Wa kgwetša le gore o ba le those thoughts. So ka di tla letšo ke tšona di-creative ideas ke ka mokgwele di tla ka gona. Ge di tla mo go wena make sure ya gore kore dilo tšone tšeo di tla mo go wena di-day dreams tšeo tša gago wa di dira gore di be nnete, o di phethagatše gore e be a reality. Go ra gore tšea action godimo ga tšona. Ba o file mogopolo, ba o file matsogo, ba o file tšeo ba o file go tšona. So šomiša mogopolo wa gago, šomiša tlhaologanyo ya gago. O se kwa dula phutha matsogo wa re lampona gore ke gola bokae. Ka mehla go lla ka mabaka a ditšhelete ge lo tša bophelo di sa balance ga ba rate. Ka mehla o tshwere ke stress o pala ko robala bošego o pala ko go rapela ga ba rate. Ba nyaka o bona o phela gabotse mo lefaseng. So šomiša dimpho tše ba o fileng tšona. Those creative ideas ke some of the blessings tše re kry-ang go badimo goba go mangelo a rena. Di-blessings a di tle fela ka tšhelete le ka mokgone ka mokgwa di tlang ka ona di-creative ideas. Ba o fa those ideas gore ka tšona di-ideas tšeo o eme ka maoto o thoma o ke šomela ka gore mangelo a se mangelo a o tšwafa, a se mangelo a o pharaseseka ba nna fase ba no emela gore bona ba direlwe ntho engwe le ngwe. Ke mangelo a la o ema ka maoto a mabedi ba independent, therefore ba nyako le wena o be independent. So and then ba botša ba re o ithute go balansa dilo kore when coming to mabaka a ditšhelete šomiša tšhelete gabotse. Go itshwere kore tšhelete o e berekela ga bohloko, so e rate ka gore o e berekela ga bohloko. A ere ge e fitlha ka makara matsogo a gago o e tshwara gabotse o e šomiša gabotse dilo tša bohlokwa. And o se ka lebala go beela for tomorrow. O tše ngwenyana o e latlhela ke kwa matheko kwa bea ka panke goba mo ka bjang gona o tseba gore ge e setse le gore tšetši le le gore pula e nele ka matlorotloro a go berekege mathata ke a mantši wa tseba gore o le bakae o kgona go ntšha gona. Ka nako ngwe o ka no ba le batho le ba fela ba o thuša ka tšhelete o setse o šothile mo le moke a kere mara ka kgwetše le gore nako ngwe go ya go bona wa kgwetše le bona ka nako ga bana selo then o sa tlo bereka jwang. And le o ka kgwetše le gore well ke ntse la re ga o bereke
mare ke ntho ela ba reng gona ba re ema ka maoto a mabedi. Ge le ra sotlo o realize di-creative ideas tša gago, ke nako e la gore o laete di-candles tša o bolele manyolo a gago, o ba kgopela gore ba o tlišetse di-creative ideas, ba o botse gore na ke eng ilo tšwe le gore o ka di dira. Gomme o fetse o theletše pelo ya gago, o theletše tlhaloganyo ya gago, o theletše mogopolo wa gago, ba tla go tlela ka tšona le tšwe le gore wena o swantse o di dire. Okay, ke na le the 10 of cups, ke na le the queen of swords. Okay, mo ba botsa ka taba ya family, ba botsa ba family is very much important, very very important. Blood is thicker than water, mara ka nako tše dingwe it is not thicker than water, yo o swantse o ye gopola akere. And then go wena o tlo ba tšametša batho bana ba ile gore wa bona le bona ba o support-a, le ge ba sa o support ka tšhelete mara ka di-ideas. Go ena le mathata bana le wena ka ra mathata a gago, ga ba go tshege, ga ba go sebe, ga ba go nyenye, ga ba o lakaletše dilo tše dimpe, ga ba na mona godimo ga gago. Then ke batho ba ile gore ba re ba batametše gaufi le wena, batho ba ile gore ba o dira gabotse, ba o dira ka go loka. Ba o botša ba re o bogalenyana, so fokotša bogale bowe, fokotša bogale bowe. Mme bo tlo kgotše le gore ka nako ngwe ka bogale ba gago gore you are chasing other people's away, o koba batho ba ba ile gore ba go rata, ba ile gore ba tla go wena ka di-good intentions, and ba ile gore bile ba romela ke manyole a gago, so wa ba tshoša batho ba uwe, and ka nako ba dira ba boela morago batho bale. So ba re fokotša bogale bowe, and then o be le trust. Ke a tseba ba bantši re fitile ka ra mathata mantši, motho mokgwetše le gore ba gwera go ba balekane ba ile ba re betray jalo le jalo, mo ile gore o fetše bile o sa tshepa motho. Try go balansa chakra ene uwe, ene o e dirang gore wena o ska tlha o sa trusta motho, go le wena motho o tshwanetse o truste batho ba bangwe. Ba ile gore ga ba tshepagale, bona it's okay, bona ebile gantši when coming to trust o tlo laola ke intuition. Ge e le gore motho a le mo gaufi le wena ga a tshepagale, badimo ba tla go botsa ka yona intuition gore motho ga a tshepagale. Mara ntho le ya o ne kgotse le gore wena everyone ga o mo truste, ga se yona, gore re ye nngwe ya di-chakras ga e gabotse e underactive, le ka go e balansa. Ke na le the king of cups, ke na le the 9 of swords, ke na le the 4 of swords, ke na le the 5 of swords. Okay, mo ke ba re tlogela ntwa, tlogela go lwa. Meleko e mengwe e tla through dintwa, e tla through dikgagano jwale le jwalo. Nako ngwe motho ta mo go wena wa go rumula, ya ba ile gore a se go rumula fela, ke meleko o rumilwe motho we. So o swantse gore dilo tše di so e be le tše le gore o kgona go di bona, matlho a go a bulega, third eye ya go ya bulega, o kgona go di bona dilo tša mohuto mo so. So ke ntho la gore o se ka no kgwetše le gore ka metlha ga motho a o thutše ka phošo goba a dirileng wena o kitimela go kwata, o kitimela go lwa. No, ba re ntwa ga e nyakege, kudu bekeke ntwa ga e nyakege, ga e nyakege le ga tee. And then when coming to taba tša marato, wena go na le tše dingwe tše di ka sepela gabotse, go na le tše dingwe di ka nna tša sepela gabotse, wa kgwetše le gore maybe go na le moile gore maybe molekane wa gago goba mogwera wa gago goba motho mongwe wa family gore wa mo trusta o dirile ntho e le gore ya go nyamiša, ene kgwetše le ntho e le gore e dira gore bošego se ka kgwetša go robala gabotse, o ba le di-sleepless nights, o ba le di-nightmares jalo jalo, o ba le go tlhobaela ke boroko. Ntho e ka tlo kgosetša mathata, e ka tlo kgosetša malwetši ka ra bophelo ba gago. So ye ke nako e le ya gore nko be le nakonyana ya o ne o dula o nnoši kudu ka e le gore maybe go na le ntho e le gore o kwešiše pele botlhoko, dulanyana o nnoši, o spende some time alone. Go dira se o tla ba connecta le manyole a gago le badimo bao ba ba le go mokganyeng, ene ba tla kgona go kgothatsa, ba tla kgona go guida jwalo le jwalo. O se ka lebala gore go na batho ba bantši ba e le gore ba ba rometše ka ra bophelo ba gago ba e le gore ba go rata, ba re banthati ba ka ka bantlhoi. Ebile this time a re sa re banthati ba ka ka bantlhoi, re re banthati ba feta bantlhoi, bona ba ba feta ka nnete. Okay, ka bošape ka ba le the water guardian a re wena a re connect with your emotions, connect with your emotions. Ka ba le the spirit fox a re wena re trust your talents in changing times. Okay, ka karata tše pedi tše key ka ba boletše gore o na le ntho e le gore e ka diragala ya ba le o koša bohloko goba go ba le motho e le gore o koša bohloko, o dira letše le gore di ka ba di koša bohloko, di dira gore o be le go tlhobaela, o se ka robala gabotse, o be le nightmares goba o kwe o le stressed, o le depressed jwalo le jwalo akere. So ba bolela ba re ba se ba botse gore e ba le nako e la o no ba o nnoši this time akere, kore o kgone go heala, o heale emotionally. Ga ba re connect to your with your emotions, ba ra gore
heala emotionally, connecta le di-emotions tša gago gore o kgone go heala, o kgone go fola mo moyeng gore o kgone go tšwela pele ka tše dingwe tša bophelo. Leeto le le khela bophelo ke leeto le le telele, o kgone go tšwela pele ka lona. O se ka kgotse le gore yona ntho le e diragetšeng ke ntho e le gore e thoma kore ya go disturba go focusa, ya go disturba o sa kgona go bona tsela ka baka la yona. Go tshwanetse o dire something monano wa o kitimela go ntho ela e diragetšeng e la go koša botlhoko, then e thoma o sa kgona go focusa le o dira mošomo wa gago kore o busy wena o nagana ka tšela di diragetšeng tšela, then obile o share ke nako jalo, o share ke nako dilo a di sa sepela ka mokgola wena o di-planetšeng ka gona. So o ska nyaka gore dilo tše dimpe tše di o diragetšego o kgwetse le gore di affecta bophelo ba gago, di affecta ditšhelete tša gago, di affecta bokamoso ba gago, di affecta leeto la gago leo lego mo go lona, leeto la gago la semoya. So go na le tše dingwe tše le gore ge di diragetše o ba le nako wa ipotsa gore na ye ke nako e la gore ke hele, wa leta dikerese tša gago and then wa connecta to yourself, wa kgona go fola emotionally gore o kgone go gatela pele. And then ba buša ba sa buša gape ba sa go botsa gore ntho o swantse o e dira gape ke gore o truste ditalente tša gago, trusta ditalente tša gago. Ba re file ditalente ka tsela tša go fapana, ba bangwe le kgona go opela, ba bangwe le kgona go reta, ba bangwe le kgona go ngwala, ba bangwe kore ditalente tša rena di a fapana, ba bangwe le kgona go ruta go ka ema mo pele wa botša batho ka ntho e itseng everyone o tla ba a understanda, ba bangwe le kgona go counsela batho go ba fa counseling batho le ba ka re ga mathata goba go ba kgothatsa. So realize ditalente tša gago o tsona wena talente ya gago ke e feng, ene ye ke nako e la gore o šomiše talente ya gago kudu ka gore go na le tše le gore di a change jalo ka raphelo ba gago ka se sebaka seke, go na le tše gore di a change ge dilo di change dilo tše ding ka ra bophelo ba gago ke ntho e la gore dilo tše la ka di change di bulela yona talente ye la gore jale ke nako e la gore talente la e tshwantse e šome. Dilo tše go change ga tšona ga se coincidence kore a se ntho e le gore eno diragala out of nowhere, ke ka mokgwa e le gore mangelo a ba beakantšheng ka gona gore ye ke nako e la ge nako e soga e fitlha dilo tšela di santse di change, re santse re tloshe 1 2 3 ka maraphelo ba gage goba re tše something re se shiftele kua gore a kgone go realize ditalente tša gage. Ke a leboga ba gagešo ke ona message ke bego ke le tshwaretše ona beke yona yeki gomme ke le lakaletša mahlatse le matlhogonolo. Amen.